Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, pag bigat yo aming sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, Amastragan de Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kadati di pagkayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumupkablawag iti nembag nga bigat kada kayaming usapan. Ito padanan nyo ti pagkasalitaan ni Lance nga napauluan iti ina. Sa balipay nga pang Mother's Day story papagayam. Idagtultuloy nga search for a best Mother's Day story. Iti duwa nga lawas papagayam. Ita, kaninto umay nga lawas. An advance happy Mother's Day kadag so amin nga ina. Pag-share ti programa tayo, share. Bagayam mi. Ayan, nagsasarunod kita trouble. Awan ti kuryente kapsat 6 to 6. Sud gabo na naka-generator tayo. Nang rugi ta itayan ngam adangam na. The trouble na. So nga nagdap ti generator and then nagsublit ti generator, baring no nga gid punta no di kas tagat tuloy-tuloy tintay pa nagdadalang kayo. Okay? Tayon. Naglagay pa nyo 2 weeks nga pasig nga Mother's Day story. So nga kanagiti amin nga ina, advance happy Mother's Day kada kayo into no umay nga Domingo kan Sunday of the May. Ayan, best letter of the week, iwargawag tayo into no Lunes. Sa teto ba nagibasan ti surat nga pang Mother's Day story kinga na iti makalawas best letter of the first week and best letter of the second week isundot ti aglaban para iti panakapili ti best Mother's Day story. Ti premyo, siyempre kadagita yung mga may basa ken mga bak nga surat iti bulan ti Mayo, nagapo kada Wilson Kawiran ken ni Maida May Kawiran. Ngem deti premyo ti best Mother's Day story kaya taga po iti Amudo Caring Ohanas family nationwide, worldwide. Kapsat ito ay pauhaway, iti Amudo siblings, thank you kada kayo, 2,500. Kaya kuna ni Manang Minda, Amudo Marquez, tunggal writer, at na 1,000 na. So nga ni Ray Simon, ni Lovely, sino pa? Ni El Amor Verdadero, ni Saldi Codal, ken sino pa nagsurat? Ni Lady M, ken Tata, ni Lance, kunakidi, ada 1,000 yon. Nagkapo iti andama Manang Minda, Amudo Marquez, kastan tumat manin, into no, lawas na. Basta aming nagsurat, kaya nagsurat, ada sangari mo na. Nagkapo iti Amudo's Caring Ohanas worldwide. Nagmayatan niya. So nga lagi tayo awang pa iti surat na.
ni Alvara H. Carlos, ayan, ni Binilda Pakulan, into no lawas na kanumat ito'y, kanda doon pa yung surat. May kang kay ti tsansa, tap no mairedy yung bag. Sa gudahin na ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam te nga lanse nga napolwan iti ina, iti Ilocos Norte, may sa kanagit ente pagpilyan para ti best letter of the first week, iti bulan ti Mayo. Kan may santo, no, best letter of the week, first week, kan magpilyan to para ti best Mother's Day story. Dear Manong Nemi, Robrubuatan nak ti may nga palyo uno parlolista. Manong Nemi siyak ngamin iti makoronaan nga king iti foundation program iti pagadalan mi. Nanagsaka ko manong tasyak iti pakaitampukan day nga programa. Siyak nga ron ti king. Nga mapayakas da kurang kanyak kadagita gundaway. Imbes ko mga sigagagarak nga makornaan akas ari ngem saan tadalidahi ti kaon ka. Ililiwag ngamin Manong Nemi. Tika nga addan to kuma nga presente ni nanang. Ngem mapasamak nga talita. Kat kastumat na kitimbaga na. Hindi nagsalita kami. Hindi nagsalita kami ti cellphone makalawasan tinapalabas. Kasla, agpaplasbak Manong Nemi. Di pa nagsarita mi idi kininanang. Lanse anak, jak may kare nga makaawidak nga umay mga abay keng ka, iti pa nakakurunam. Nupay kasta, padasak laeng, tagpakada ka iti amo. Ngam te konakon. Jak may panamnama, no palubusan lang. Dagita Manong Nemi ti awan kasi graduan na asasao ni nanang. Nadlaw ni Lula at kinaliday ko Manong Nemi kit kunana. Ay, lansepo. Ay, susapo ya. Aging kakadi ka na gito, ikat namnamaan pala nga. Iti kaadan daw ni nanang mo. Iti entabla daw. Iti pa nakakoronam. Saan ka nga mangnamnama? Tanarigat nga mapasamak ti kasta. Malaksid ko mo ano. At dapayak na tumayab itan. Jack, nasungbatan ni Lula, Manong Nemi. Apo, nalabig na saan nga palubusan na kiti amo na nga agawid ni nanang mo. Yung mawanti rumbang nga paglilayam, ang damit ni tatang mo. Nagkusipet na kiti mata nga nang taliyaw kini Lula, Manong Nemi. Numabalbalin lang ko mga Jack kayat aning tatang ti mangabay kaniyak. Taamok nga nakainom tulakid di manen kadagiti akong daway. Mamartek, sanger, ni tatang Manong. Nagtantanamite maklatan kat kinon ko na. Luapekit namin nga di matlag bakasyonan ni nanang. Manong Nemi, talo pa lang titawin ko idi kat inamet abulan ni Renz nga ading ko. Idi tamapan ni nanang sa Singapore. Makabulan laingen ti orayak agraduara ko ni elementarya. Ngam sampay nakabakasyon ni nanang. Amok met kedi Manong Nemi nga raramiden na daytoy para kada kami. Ngam tinalanga may karikatan ng tagbakasyon. Ngam ti saludsud. Apay nga ni nanang timang bus ti adu nga panahuen nga agsapul ti pagbiag mi. Sang kadi nga rebengen kuma nga ti asawa nga lalaki ti may nga ama ti agsapul financial akasapulan ti pamilya. Ni gumatatang Manong Nemi ti breadwinner. Iso kumat mangikalikagom
Di pagbiag, di kiti pamilya na. Ngem apay, nga saan? Ta ninanang. Ninanang kumakit at da isuna iti sidong minganak na. Baliktad manong. Agpada nga marigrigat, dagiti rakkel mi, ket umdas kumadaytan nga rason, tapno agsalukag met ni tatang, kas padre ti pamilya. Nasalunat ni tatang manong, kadawan ti rangkap ti bagina. Saan nga baldado, saan nga pilay, saan nga pukol, ken kang runan ti amin, ket saan nga bulsek. Nga mapay nga rod. Awan banay, awan kurang nang sadot, irresponsable. Kinapudno naman nung neming ket maskulado ti bagina, ano usaren na kumadaytang agbannog ket ado at trabaho ti maiwakas na ti agmalem. Nabanag a tao ni tatang manong. Ngem, makapaladdaang ta adda sakit na. Adda sakit na nga paldag. Iti sabali nga panao, adda sadsadot ni tatang. Sala nga adda, sadsadot. No, dikit talaga nga sadot. Nga dito tirasun, no apay nga adayo ita ni nanang. Kabayatan na manunemi malmalpasin ti panangrubwat kanyak ti parlorista. Iti tumawag ni nanang. Tumawag pa lang, anya pala ti bagana. Hello. Ay, hello Nancy, anak. Nancy? Anak? Nabaybayag laeng nga jak si mong bat. Tadyak may ilingid tiliday nga marikrik na. Tanya ko mapay lang ti serbi nga tumawag. Nanang, sumagmanulayangan nga oras, mangrugin ti koronasyon. Saan nyo man laeng nga may matangan, di ba nakakorona? Jesus. Nang, mabaling ka di ay anak nga tsak may matangan. Di pa nakakorona ti natanok nga ari. Yung bagam kinitatang mo itamad lang no may dakalain dito yung Lawag International Airport. Anya? Nagpeso ka tinanang? Wen, si Mang Petakon. Ninanang wet. Diakon malapdan tinagpukaw. Yes! At ninanang ko! Manong, pudno ka didating niya pagbagam? At ninanang ta? Ni ading ko, manong. Ito nagsalut-sut. Uwan ading ko. At sa airport. Manong. Anya ka dito, sorry ni nanang. Iti personal. Amumot, manula nga bolang ko, iti panawan na. Imbagkin ka, dadanakin mo, iti nakikita mo ni nanang. Anat lang ni nanang ita. Ni Lola ti simong batket ko nana. Ay na, napintas nila ni nga nanang yaw, Rans, apaw. Tayo malakanyak nga Lola yaw. Ala. Panawag ka pa lang tinakita, ti amayo, nga mapan mangibagay ti pagluganan, pang sabat tayo kininanang yaw. Manong nemi iti agrup siyam atawen nga kaawan ni nanang makita mi metlaingen iti kamodyanan na. Kaya dito'y manong nemi nga manakanak dagiti luwami. Luwan ni ragsak manong. Anak ko, mailiwak unayin ka na kayo. Kailiw kayo unayin da kayo tibiyag ko. Kinun ko na ni nanang manong nemi kagadahan di na kayo irot nga arako. Kasla saan idin nga kayat ni nanang nga maukas da kita nga arako. Ngayon, tinagdag na kami ni tatang. Lalala, gusto nang data, kitni, maladaw kayo, niti koronasyon. Nagdardaras kami manong nemi nga nagawid dito San Nicolas, manipod iti airport, tapno makamakam mitirogi ti koronasyon manong. Maayayatanak idi gabo iti nagkarbo ana ikawes kanyak. Karidi ta isaadan ti korona kanyak kas ari.
Nakita ti kinaragsak ni nanang katimpuar dagiti nasamit nga isem kadagiti bibig na. Isem manunemi nga amok nga isuda kita ti damo nga nakita sipud pay na ipasngaya. Nakaragsak kami nga sang kapamilya ket nagtultuloy deta nga ragsak aging ga iti aldaw nga panagturpos ko ni ti elementarya. Ni nanang amismo tinangkibin kaniyak nga nagmarcha. Kaditi mismong entablado kinablawan nak ni nanang. Inyapros na dagiti tuwa nga takulap na manunemi idi agsumbangin nga pingpingko ket kinunana. Happy graduation Lance anak. Tumrem dagiti luwak idi bariknak di bara dagiti takulap ni nanang. Amok manong nemi nga dagita nga takulap ti damo nga nangapros kanyak idi tamaladagak. Apros anapnuan iti panagayat. Naglabas ti aldaw ket dinapupuutan nga nagmudo ti bakasyon ni nanang. Idi agpakadan magasangsangit ako nana. Lance anak, Renz anak ko. Lance ken Renz anak ko. Amok nga adda dikit pagkurkuranga kada kayo. Bawat bayat iti panagsublik iti Singapore. Amok nga nakasapulan ti tunggal may sa kada kayo ang maipailaeng nagdadan na tayo. Ngam kasapulan na kong agsubliak para ti masakbayan niyo. Nanang pangasiyo tas ang kaya agsangit. Maawatan mi ti masaknan kayo unay hindi pa nagbiyak mi hindi pagimbagan mi kaya mo mi nga ebkas da ito iti pa nagayatyo kada kami aganan kayo kumananang aganan kayo agsingsipet kayo met anak ko agbaling kayo to kuma nga responsable. Deta pa'y manunay iti kinunan ni nanang. Manong nemi may pagpanakkel ko launay ni nanang. Tano responsibilidad na kas ina ket pasingkedan dagiti aramidan. Ket nupay jak na ibaga ken kuana ingkarik iti bagi. Saan tong agbanag iti awan kapaypayan na di kita nga sakripisyo na. O anti sa baling aramidek na dagsang singpet kanipas nagko ti agbasa. Ken adakmet amang sakit amang kitkita ti pagsayaatan ni Renz nga kapsat ko. Inggubet ko nga ron tinagbasa tapatsek ano maragpat kunto terapaap ko matungpat tumaten terapaap ni nanang. Tanuan niya terapaap ko manong. Isumit terapaap ni nanang para kanyak manong naimi. Kabayatan ti kadda manen ni nanang di Singapore dimuras ti biyak mi. Nakaipasdek kami ti bukod mi nga balay. Nakagatang iti owner type jeep ken adapayan dagiti na pataraken mi nga dinguen manong nemi. Agapo amin iti sakripisyo ni nanang. Ti panagsweldo na, panagtrabaho na agas DH. Ngam kalpasan dagiti nga bendisyon manong nemi adda simbang bahay nga panubo. Wen. Dimegdeg ti kina bartikero ni tatang. Malaksid ti kina mamartek na manunemi na sumuk na payintag sugal. Masyanak unay kininanang taday sunas siya di Singapore nga patagtaghabo. Idin to damat na to Jaske nga lakay. Damat dito ni tatang manunemi kasla pensyonado. Patagtaghabo ni nanang agbalim matasla pensyonado ni tatang. Numanin tumawag ni nanang kitagdamag. Ayan ni tatang yo, anak ko. Nabartek man ni nanang. Orel akot kutunin jayo subsub na. Tana ti bartek na.
Nanya? Katuan. Inturog na lahat ng ditarawar. Kat kutunin sa subsub na. Kasado nga kutunin kata adamat pa lang di pulutan na di giwat na. Kastaya, alala. Ano sa yung di amayo? Ta amayo anak ko. Ano sa mga nanangkit? Ngayon nakaungungat man to kasta nga maabak iti palot. Kada kami ti pagpupungtutan na. Alalabayan nyo takasalitak to into na mausawan. Pasensyaan nyo lakuman. Ta amayo anak ko. Ananusan nyo Kutunin di subsum na kit katandi kiti kuton. Oh, babae mo takot kutunin na. Alala. Alanse. Alala. Ikatan di kuton. Ikatan nyo di kiti mangkut kuton kiti subsum ni tatang nyo. Ngayon bayat, di pa naglabas ti tawen na anong nemi. Diyos ko aya, mamartek lang nga ruden, nga sadot, masurutan na pa iti makipalot. Dakdakasen manong nemi. Gabuta saan laing nga arak, saan lang nga sugal. Babae pa yan manong. Uwain manong nemi, ag babae pa yan ni tatang. Naipisok iti palabog iti nisulisog ket ditoy nga naluglog naglugluglog ket nagpisaw-pisaw iti lubnak iti kinaderrep ti amami. Manong nemi adu metabang magbaga ni nanang ken kuana ken ore da kami nga kapsat ore bing kami pa ket amuming nga magbagaan ti amami ngam ti kunana ay anak kay lang nalaling ka ket siya. Ha, sakti magbagaan nyo. Rami diti kayat ko. Nusok kayat ko. Kaya't gabuta sa mi akayat amarakrakten ayat dananang kenitatang. Nagtalin na da kapit da ginibibig mi. Nagbaling kami nga umel kat sang kami nga nagibulpulong kininanang. Tamang namnama kami manong naming agbalot tulaeng ni tatang iti kabaitan nga panahon iti masangwanan. Tano ama ano ibagami kininanang ket madadael ti konsentrasyon ni nanang agtrabaho. Baka may tulad karigado mga DH, OFW nga agpakamatay. Gabuti kasta nga ramid iti asawa nga mabati. Iso nga biyang milayang manong name iti saan nga nagipulong ng binagbagbaga amimet ni tatang nukuano kasta nga muusawan. Kaning karkararag may ginapod Diyos kasapay ko ma. Tagbalbaliw. Ngem idi, tadig iti pataraken nga dingwen, ken ti owner type jeep, na isugal, ken na ibabae ni tatang. Idi mapasamak na ita. Di manunan di gito'y keninanang. Ket ti, panang benbenat ni nanang ti anus, ken pasensya na. Imerteng. Aging ka napugsaten. Napugsaten ti an-anos na kinitatang. Anda kami din ti high school kini ading ko kadagita panawen ket nagsakit man para kada kami nga anak dagita pasama. Awan ti karbe ngami nga bumdeng iti anyaman nga iyat nagda nga pangedeng. Kinayom kom ni tatang manunemi dagiti so amin nga arwaten na ket kunana. Lance, Renz, nagtalaw ako ni Direto Gabalay. Taapay mo tatang. Pagtaltalawon na ko na jalastog ng inayo. Ngam tatang, ang mga napudot lang ti ulo ni nanang iso nga naibaga na kasta kada kayong agtalaw kayo. Napudot man, ken saan na talaga, ken saan na ka talaga papanahon. Total, pumaraw ka talagan. Umat kami na ti oray, no kilo kubalaeng tilansa, nga naikapit ko, banbanog ko dito ka balay. Tatang pakiulit yung man di bagayo. Timbagat, oray kubalang kilo nga lang sa ti, naikapit dito yung balay, nga bambanog ko, awan. Iso nga na nastog diyan ayo. Awang ka no ti gastos ko kada ito nga balay. Awang ka no ti gastos ko kada iti alikamen. Nagpapasumat ang. Ana, nagpapasumat. Nagitarakan. Nagiti sugsugalyo nga tarakan.
bayad ti taragan kada insugal yung jeep. At ba manog yung arot. Kahit mo tadanukong kamay. Tatang, pagsalitaan nyo kung na siya at kininahang ti amin. Pagtaltalawon na kayam, napanakkel, apay. Isulang ayat, mabaling pang namnamaan. Manong Nemi, makakapagkiktot at ang ganda kita. Hindi unay mabayag at atimawag. At dan nga tumawtawag ni nanang. Hello. Hello, Lance. Anak. Nang, kumusta kayo? Nang, nagtalo ni tatang. Nagtalo man kayo matalagan. Gabuto pa nagtalo yun. Pakawarandakan ako. No pinagtalo ko man di amayo. Nanang, at pagpatinggan ti amin. At panagpatinggan ti amin. Aglablabasan di amayo. Inan anusak iti naunday nga panawin. Tamang namnamak ng balbaliw. Ngim sayang. Awan tinauray ko keng kuha panagnakam na. Nanang nga pa kasto ti suot. Ngayon pa na po Diyos itibiyag tayo. Lance. Sa mga babalawan niya po Diyos. Kabutasangan nagtao dito Diyos na ito nga suot. Ti Diyos ket ayat. Ti Diyos ket kinahustisya. Ti Diyos ket nalintig. Kinalintig. Iso nga, adayo nga suotin na ti sa sinuman. Ti Diablo ti mang susuot kadagiti tao sa angket nga ti Diyos. Laglagi pong pumanaytanan. Sa sinot ng yaw-awan, kinitatang yung agbartek, agsugal ka ng babae. Ni ka di Apo Diyos saan? Nasa iro. Naglaed iti sa iro ti panunot ti amayo. Iso nga ginantakas ti aramiden na. Tara ito ti pakaragsakan ti sa iro. Ngayong pagladayan mo ti Diyos. Ngayong nanang nunalindag ti Diyos, apay nga ron, ngayong palubos na nga, agsin na kayo kinitatang, anak. At dati kiti bamba, nagasamu pa ilang maawatan, Lance. Lance. Ngayong bayam, tayo lawlawag kuntuking kanuan niya, tinaing kalintigan nga rason ti Diyos, no apay nga palubos na nga masuot ka ng sagapa ti tao. At ito ti mulam di tapanunot mo, Lance. Ora ipalubos ti Diyos nga masuot tayo. San nang ipalubos nga masuot tayo italabes iti santa ikabaylan nga ibturan. Ang iti kayo dungan sa unang, no anyaman di kitirikat, sa ken panagbalbaliw nga ibong nga ti kaawan ni tatang nyo. Kabaylan ti idang nga dairan, ken pagbaligyan. Agbalay kita yo, ore awan ni tatang yo. Manong nimi anyan nga naintiyempuan abalakad da kita nga sasao ni nanang. Napasamak nga rod, manong nimi, atutudwa kami kani ading ko nga nagkabalay, tawanan ni tatang. No ba sagpaminsan mat nga umay, dumawas, ni Lula, dito'y balay, manong nimi, amok, nga sang kapanunot na kami ni nanang itatawanin ti kaduami saan mi nakaduwa ni tatang. Kaya ti pa nagtungpal, karag iti bilbilin na ti kakaisun na nga pamayan. Tapno ni kasta kita. Ama. Matungpal mi di kiti bilin ni nanang. Namnamag, edi manong nemi na sumarungkar ni tatang. Ngayon manipod, edi pimanaw manong nemi namin pinsanan nga saan nga nagsubli. Gawanin ti damag mi kang kuwana. Sambat ka damdamagin ni nanang kada kami, kiniading ko, no anyatan ti kasasaad ti amami. Manong nemi,
napaoten ti sangapulo nga walo nga tawen ni nanang iti Singapore. Kadawan pulos tiliway na ana magbaga kada kami manong. Huwain manong. Nga dagitoy nga pamagbaga manong nemi kiti soda man tinagbalin nga tekken mi nga manggunod iti balay ki. Aging ka manong. Natintengan ti panagturpos ko iti kolehiyo, iti kursok na civil engineering. Tinawagak ni nanang manon nemi. Nang, agraduara kon, ti college. Di kaya di makabakasyon. Anak, agbakasyon ang tulayan nga no, mayroon mo doon ti board. Agtulag ta. Mayroon mo doon ti panag-take mo ti board. Isundot pa ang bakasyon ko. So kalalay nga ma. Itid ko kami nakasapulam. Sama ko babayan ni ating mo. Sikat inaw na. Nagtinulong kaya kapsat. Noong nagraduar kan, agraduar tumat ni ating mo. Hindi pagpintasan na manong nemi iti kaawan ni tatang kat nagbaling kami nga manakem. Wan, ipagbagaw pumi nga awan ti kaduami. Kat ninanang manunemi tutuloy na tinagsakripisyo. Inipturan na ti iliw na kada kami. Ti pagpintasan na manunemi alis ng ti komunikasyon at a video call napakakit kita kami kininanang. Nang, matamatribyo, alakit anak, good luck. Lalaing, Renz, nang, kumusta man ti ba nagbasan? Nalaing matakas kini manong. Di yung kati kumustahan ni tatang? Ngayon saan nang sinungbatan manong? Ngayon siya, at simublat, nga nagsaludsod. Di yung kati yung ipatpatig ni tatang nang? No iso nga pagsaludsudan nyo. Ipatpatignak nga tapay. Ipatpatig na tayo nga tapay nga pamilya na. Di tayo namin makasalita, di tayo matawagan, di saan tayo nga masaludsod. Amok na sa dinutayan ti amayo. Adanduha kapsat yo. Anya? Duwa ti putot na di kadandan na ng babae. Nakasarak iti babae nga. Padak ka kan anos. Yung nagtultuloy ti amayo nga sadot. Sugador. Hamok ngagbabawin tumat na nga babae. Ito nga spagari kang garot taksublinto ni tatang. Maawat yun to kadipay. Ni tatang mi. Hananang. Masungbatat to siguro ita. Ito no sumangpet ng peso. Imawanan ti namnamagpay. Diyakon mang namnama pa yung sublit yamayo. No pa illegal kami nga nag-asawa. Diyak mamati ng subli. Anak ko, akong tiwagdaragan nyo. Talakap, nagturpos kan tumantin Renz, kadadang trabaho yung agpadpada. Agawid akton. Agpurgud akton anak ko. Napaoten ti adong natawan nga kadak nga kas DH. Ibukbuk kong tumantin ti amin nga panahon ko kada kayo. Hindi kitagbalin nga po ko. Kasta ko na nga ro tiragsak ko manong nemi idirumuar ti resulta. Ket may sa akon nga nanay nga civil engineer manong. Ket nagbakasyon nga talaga ni nanang ket kasta ko na iti panagin inarakop mi manin. Nagsinublatan mi nga inarakop ni nanang da kami nga kapsat. Managsakan naglao na yan ako. Tanagbunga matlang ti adong sakripisyo kakas DH. Hamoyo, nugasta nga bakasyon, kaya nagsasalita kami kadagiti padak nga OFW.
Siya ka no ti kagasatan nga ina. Ta, at dan may isang engineer nga anak ko. Kaya ito nga sa unang, di kita duma, nagkaasawa na kita nagdangasa nga nagtropos. Gusto na lang ta. Siya, kadago pa ming agamo. Siya man ngagpaiso ti addaan ti nasisingpet kanaling nga anak. Pero siya sa laing ti naadaan iti asawa akas iti amayo. Ito nga pa nag-blow out ko manong name panakarwar ko kas engineer. Nabigla kami. Ito dumteng ni Tatang Manong. Dinaret sunak. Nga inarakop. Kablawang ganak. Apo engineer. Kimutong Manong name. Tang. Taktakay lang. Ako inaiwan na kitiyagay na. Imbaga ka mabitak lang. Oh, Renz, kumusta ka na? Tatang. Sakto ba tensor nung graduar? Bareng naman ipasakto mati board ko. Ano natin? Kursong? Accountancy? Hindi ka na danton engineer kan accountant. Anak bigyan ni nanang iyo. Tang, ano sa dyan ni nanang? Ngayon ni nanang ti masudik. Oh, dagagayim ka daw. Uwan Belen. Hanggang Belen tinagang ko. Lani. Kitang patinagang ko nalipata mo. Sa tiyakan. Ala, anak ko, abisan nyo na yung mapamanganin. Baka no, kahit na sumango ka nagitipada ng amot uminom. Talaga sa pulak. Amamutak mo na gito. Sige, makabong lang ta si babagingon. Makiinumak. Sinipsiputan minitatang yung masadag manong name iti ayan ti grupo ti lalaki nga giinom kinagpupulutan. Tapukpukawan da mati suna paypayapayan da. Kardo, dito! Kardo, dito ka! Dito ti masapul mo! Dahil mas kaarak kan pulutan! Hindi malpasin manong name iti okasyon. Nagpakaran ka na kami ni Tatang. Pinaurat ako. Umayang hentang. Ang pagluganan nyo, pagawidan nyo amin. Ay kinasalitak dita. Inakladagasin. Idaw-dawat ko anak ko nga. Sabi ko mata, napindas to at talagang tultulit ibiyag yun. Renz, makapagturpos ka dumaten, makapasa ka. Kada mga opisya ka dumaten di bangko. Sabi ko man ako, tagkikita tayo tupay. Sabi kasta ko na yun. Damnamahan nyo ka din nga saan tayo nakikita. Tang, awang ka rin ipanggap yung agsubli kini nanang. Uri nga tanong kayat ko tagsubli. Dinakam kayat tinayo. Sa maysa, tiyak mo dumabaling ang panawan. Tiyak damay ita pamilya. Tang, gananat kayo nga ron. Alam no, kasto mga talaga ti plano ni Apo Diyos kada tayo. Nagasat kayo. Gabutan na daan kayo tikas kininanang nyo. Nginaindaklan nga ina. Itilikodan nga nakaasawa tikas kanyak. Kadintaguyog na ti pasakbayan nyo. Saan yung tungumaybayan tinayo? Saan kayo ito mga pagpakita pakasakitan tinagan na? Nangro na yung tunog kapsutan. Tibagin. Saan nyo man nga bagareta tang? Nga marami damit amin. Gapot may isa nga ng taklar nga ina. Ti namin. Kit siya. Managbaybay ang ama. Irresponsable. Nga managtalinad kayo ito ti panunod kan puso kan ako.
Kanuatan tumabaling ko. Oresan ka basitlain. Oresan nyo kasapulan. Mabaling ko. Kaya kunto ka na kayo. Tang. Ti panunutin nyo. Kahit nyo matinaran niya ka masakbayan. Nagitiputot chut sa bali nga babae. Kahit nyo jaktuan ka bailan. Kadagkidawak to ka na kayo. Sabi ko mata. Di ka ito agbalingan na pahinam. Santo tang. Tas siyempre. Kabsat mimit ida ama. Tang. Nagyaman kami kan ka. Ang takadirumbing ang pagyamanan nyo kanya. Awan di sa bali, pagyamanan nyo, nung sangin ni nanang nyo. Nagyaman kayo, tumat kanya kayo, ito ng Father's Day. Itatang man. Kaya kang runanti amin. Iabot Diyos di kang runan pagyamanan tayo. Tang, siguro, nung saan ka nga nagbaling nga responsable. Awan nga tamat kasto nga. Kinarigat bi, anang tungpal terapahan mi. Kas kadagiti naduman ta, kompleto, inakid ama. Ngawang matagririri, awan nagkaapa. Ngam nga nagbalik, iti anak na. Kaputad damad lang kata kayo, anak ko, ang mga ramid, iti kayat yun. Kasi ta, nagbabawi akman, ngam saan ko pa nga, han ko nang may babawi pa iti amin. Nung may kasta, idawdawat ko ang tultuloy ta siya at tibiyak yun. Idawdawat yun kumamit. Ngagsaya at tibiyak ko. Iti sa bali nga pamilya. Manong name kada ni nanang dito nga nagpurgud, nagnegosyo isuna, yung tuloy na di dati nga negosyo, ngagtarakan kam didingwen, manong name. Nakastrek akpat kadagos iti trabaho, nadaan iti nubya, napadakbat lang engineer. Kadidagtor po si ni Renz, manong name, nakaruwarmet isuna iti board na, isumat manan ti panagpakita ni tatang, ngakaduanan ti may kadua pamilya na. Naarakop mi, di kadi kakabsat mi iti ama, manong name. Kading karimi kadakwada. Ngada kami kakabsat da, da kami tumulong kadakwada. Tapno maragpat damat manong name, tira pa. Napigsapay laeng manong name ni nanang, siyempre kaububingan na uyuyungan mi nga rod. Nang? Hanggang ding unfair ka na kayo ti amin? Eh, kayo susawan. Ado madagit ang kurso na kata kayo Amin hindi kayo mangalat ti may kaduwang asawa yo. Awan din ti panunod ko anak. Sa maysa. Diyak kayat tagbasol. Tabasol. Tararami din ti ama yung kadbasol. Kahit ko kadingan tulad kisuna, no? Kahit kan tuladan. Naragsaka kon. Ure awan asawak. Nunuad ta kayo. Ang magkitak tiragsakyo ken pintas ti biyagyo. Daki kindi tagasawan Tanong di kas tagatulog kang matang agahiwan ka nagiti apuko. Ngayon sambat pa manong nemi nga na ito ding di panawen tapno simpa kamin kini Grace ng girlfriend ko. May posible manong nemi maybe next year nakasagana kamto ng pamilya kini Grace. Next year isunto siguro iti kaadan ti apuko ni nanang. Kastaman ti plano ni Renz manong nemi umunanak kanung agkasar. Sa dantungan agkasar manong nemi iti girlfriend na nga ni Lily. Anong nemi adda kami nakasyon ditunggal may sa kada kami kada tatang. Ken digiti kakabsat mi manong nemi iti ama. Ores anda kidaw no ka, pasara makalagipak no ka, mangipatulod, kinitatang, iti para ka, iti kakabsat ko. Ibagak matsadyan ko, ang itawag, tang, tempawid ko, da kailang receiver ngayon para ka, iti kakabsat ko. Magdanaga, dumawat ak tulang tigatan ko ti arak.
Nagtuloy ti nagsakbing nga giina manong nemi kabuti kada ni nanang nga magsusunit kadagin nagkurangan na tinapaot nga kada na IDJ Singapore. Ngayon tuloy na tinagbalingan na siyat nga ina kada kami nga anak na. Nga mangururay di pa nag-asawa mi nga kapsat nga mangururay nga dandon ay wanan ng apo ko. Dito nga ron manong nemi ti pagkasarita kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nang ibasa pang Mother's Day ng istorya, ta kami manong nemi, napaidaman kami man iti kagnanayon, idi nga kadati inami, iti siyudong mi, ngam nagsakripisyo kami mat, nagsipod ta talaga kasapulan, tanadaan kami mat ngamin ti kasadya nga ama, akas na ko nakita idamo nga ti paset ti surat ko, imbes ko mga ti amat umadayo, tati ina kinagtalinayad nga mga taripato kadagitan ngam nagbaliktad. Napyo ko mamit, manong nemi, nung nagbalingan na siya at nga ama kinasawa ti amami. Anyway, nagkalaunay pagbalog na panagkamam iti na Marso na nagbalin kami mitlaing nagkapsat. Kahit naragsak ti inami, para kada kami, naragsak kami mat nga anak para iti inami. Tuhoy nga ro nagyaman nga pagaya mo, Lance, iti Ilocos Norte. Nagyaman nakmat ka Lance, iti kayang kaparakiparsipar, iti dua lawas nga panakaibasa da kitay pang Mother's Day story. Kaya ito no lawas na papagayan padaanan nyo ti kitis inampay nga pagkasalitaan. Ito lawas na padaanan nyo ti panakaiwaragawag ti best letter of the first week. Kaya ito sumarunong nga lawas panakaiwaragawag ti best letter of the second week. Santo aglaban di kiti dua para iti best Mother's Day story. Babayin ka ni Board of Judges tayo, na kumpadre Fernando Jan Bareng, Perlita Clipe Matias, Mera na Pakundudang, Wilson Gawiran, Anmore Agunoy, Kenduam dito studio, Raman Trinumuti Biyang, kas Chairman ti Board of Judges. Kinagyaman tayo, pagkapuan ti premyo, kadagiti may ibasa, na may surat, may mangabak na surat, dito itangabulan, nagkabuka na Wilson Gawiran, kinamay damay Gawiran. Ken ti premyo, para kadagiti writers, ken ti best Mother's Day story, kinagapo iti Amodo, Caring Ohanas Family Worldwide. Iti Amodo siblings, Daminda Marquez Amodo, Jesus Marquez, Kenda Dumapay. Thank you kada kayo. Yeah?